watukufu wanzani kao nyi hudunga matangazo ya hele dao la Tropic FM to sana salamu do za hanyu ze rehma za Mwenyezi Mungu na zimwendeleni usikwalewa inu tarehi 22 ya Oktobro mwazui zilina 25 iwakifiu mfumsanu Garamba oka kozi jo huja zijo kaya sirini kozi jo tsatsa ya sojo ka dhahir eze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao unu inate de la Republique ya Singani vo ritsohanza rambe mani maini asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazmuri mikeni ze haki za kibinadamu itia dakika mongomine na sita inurko hamba 5 heures 4 heures moins 14 nezende maizo zerinika wakati mwema yili rimwele sheni zokao rifikiri urjoko fikiri madari hansi banu madanzima basi watukufanzani de mada ya hem tukufu directeur wa Comor Telecom yani kiwa ze dhamana za le dao la Comor Telecom muda wa mezi milibanu hasiuha hapanga ngupango le shirka ya onise ye tala ya hahe nomsomo mgu ya mba rivelile mbabi rionise ye mhu wa he daula fakhamata rais colonel Azali Athman nana nuru el-Fatih ze dhamana kaundi zo wammika riwa eshelezi ziye ukaya na mummike enafasi vahe ya onese izo ikaundi zo yeye ya soma no ujizi mgu ya mbao neshatonga mwamika ndabo yalona ye biswara ya huendesa ledao garujuhuna nuazinji ikao kamja kauzijua bwa Komoro gamrengo eswabashun na mina esitinku ya bari za Komoro simambia nika watukufu wanzani wa he sitinku ya bari za Komoro esitinu inu siti wakosi ufanya hazibazima titre da inu directeur wa he Comor Telecom son excellence ikaungari mheshimu le nouveau directeur émission inu ya hahe ne daula ya Komoro ambrege swabashun na mina madame Ben Swahiba esitinku ya bari za Komoro le grand notable Abdallah Ali Najim, grand notable Ali Mbaye Bordeaux, grand notable Abdoulaye Maïcha, grand notable Soule Ritsan Ferrol, Marseille Unkazi, le grand notable Touré Moroni. Rimambia nika salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Vetina udiwa zemandishi jimla daula Tropic FM Badru Din. Nyuanuma yaban tosana salamu ngari mbushira oni Yusuf Abdul Wahab. Simejuangu ikango jiundo yo Tanzania tosa Rijal Abubakar Marseille tosa nyoti mjiundao manga zerehema za Mwenyezi Mungu nazimwendeleni Manama Sule Abderrahman tosa na salam watukufu leda hola Comor Telecom linriha likahanza lifanye jao le daula Comor Telecom liwahi likanda liprivatizewa ni privatizewa ne daula he hali ikao do lilio la kaya ye daula ya hatu yatendelwa ni Colonel Azali Athman fakhamata rais ilona ex son excellence SG Nuru el-Fatih warifikira na kwa jicho wamtamani wanadamu wenji wapistone haruma ya direction inu na leda holi waili hisa likanda lifanya hama mjooka da huwa mandela la rawe mawasilano ya Komoro mjooka leda hola lokalila wa ushanje wa madirecteur mjooka mingoni mwema laho maziro harumenti mingoni mwema laho ikao ani maziro ya huye shawkali ilade ze kwero za henti Comor Telecom wabulom
mvereji ikaramba mvereji ani babulwa nzi ane daula uka haini mwana ya yalona le jirma naje ya pistone riangalie wanadamu wenchi ya hundana ne biswara so n'excellence directeur ikaonge yabo emakatiano rimushimu riaminiu ukakajaniko yaziyo bure eleda hollo nano usiku yanikiwa direction et personnel nga uharuma furaha zo pianga tundao ngarjuao zariansi banu rimwambiene shatsonga shaladhuru rimike rimoniseni wa Komoro watukufu wajibiwa ngwajibiwa hetala utulivu wa hahe no makinifu amma ngarongo zao Colonel Azali Athmani uka ye directeur wa he Komoro Telecom ikao hanikiwa le shirika linu yalendese na bola nafasi ya ukweli na utulivu yafanye izo ikao ndizo ya nikiwa ni ilmu ya hahe ili le daho libasauhe shatidungwa na pression yatidungwa na utarumlwa iso de sharihansi banule waka ze société d'etat kazi tutarumlwa no wenyi kazi tutarumlwa neze direction ngazi tarumlwa one daula abangenga rime yao leo kozi jo huja zijo kasirini kozi jo utsataya sojo kadhahir ze mikro za Tropique FM ngazi pepe yao hunu inate de la République ya Singani vorso hanza rambe mani maini asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazimuri mikeni ze haki za kibinadamu na udovuli ya bonsi hingenyao Sharafu Suli Abdurrahman wa yabanunga mubushu wa khairi na salam na mpartage mission ba inu mission spéciale ya urongoze daula inu mission spéciale ya uonesa e jirma ilona e Komoro Telecom haba nizo za kanza zihunre Komoro Telecom ili risailishane rionise hukaya izo deziko ujiri engeswa kaungari heo baan ri amini makalima hamanda yanu rirongoze daula uka utarumu mru mamika hazi afanye yohende sanayi yokeonisa yemre ujihunda habatwalia yemre ujihunda hazi kaundu yo yasoma hau utaalamu wa hahe ye ujihunda haturubleha hazi le shirika lohenzalo na yo daraki ya hanyu Nuru El Fatih kwezi mheshimiwa fakhamata rais kwezi ngarime yao sisi Tropique FM manda ya hanyu ihisizie nemna ijana oyi makinifu directeur wa Komoro Telecom mamika jirma hasibabu domsomo wa hahe wakati yo ya basa uwele shirika sheka hadungwa na pression tukufoji son excellence le directeur ekahadungwa na hazi ekahadungwa tiaola ekahadungwa fanyajao ekahadungwa balazila uje yabo le shirika ngamjo hurudi mlisijini wanyi na mfikirindo humika mwamba mfanyila wanadamu wenji utundi wanadamu wenji wa gzabe yede hundi ya thawabu hizi mvuza Mwenyezi Mungu ne doktora ya hahe aloniyo no msomo ikawa hanikiwa mimi ngamambo banu fi sabilillahi ukaya le shirika la Komoro Telecom lirohalende kia naike de namna inu nazidumu ya ujoniki wa direction ya onise sawa ne directeur wa Komoro Telecom yanikiwa personnel iliona furaha iliona harumaraha Mungu ya mbebi swara ili yafanye le shirika linitende kia daula ya hatu ikaungari aminiu imakatiano ukangawa mashirika menji ya daula ngayondo zayo ngamanzo mwenye ratrape shayo hanzi yehukaveha yehukatoa yehukatia yehukarinike na izilwa
ishode shatonga batu riaminiu mawasiliano yanu ili le shirika linu rilisove rilinike wakati na botsi ndilo bahi ngamonawe za honda onikor wala banda onikorenza he rudilangamiza wanazijada makomersa wanikiwa le shirika la wale shirika la lenda la waona wawanika mapesa wakomande nsohole mapesa ya wayapara haruma masanduku ya liyo neze bank bas onikor harenge mapesa yao makomersa wao wangamia kamili mkama mguguju wa beha ule menguni abo lazima baturi onisema kati yanu reshelizizie daula ukaye Comor Telecom iparisa dhamana Comor Telecom mroha mli privatize mlinike wajeni haukali wa helizomo Comor Telecom ikaanza irore na udovulia bonsi mumbulie nafasi mumbe nafasi Nuru El Fatih uheshimu kwezi Président de la République Colonel Azal Asman kwezi riustei kwezi emission inu ya hanyu watukufu mwende sawe daula danyinya ye directeur wahe Comor Telecom mnyumen bandia mezi milioni kiwa ritundu rijua ngari amini uzinrambao maudu sashenda nguparoe daula yaje aelehe kirasmi ye barnamaji ya lonyo yanzo ya endese ye Comor Telecom hosonimwa faida za hujusa ye Comor Telecom nensi nano warumishi walio yabo ko zijo huja zijo kasirini ko zo chataya sojo kadhahir ze mikro za Tropique FM nga zi pepe yao unuinate de la République ya singani vortuanza rambe mani maini si hazi hauhusi shiwaria uhadile lazima rimikeni za haki za kibinadamu joto galivumia wensi na mike maudu ngupare daula maudu directeur wa Comor Telecom kartimi ngoni ya mdunia kartimi ngoni mweze media za parwa shae kanga sinamu mngwari jangili arihansi ijom kini haribirli yabo sha zinrambao ndabori amini ukaya ritundu ngarambao ngarionao ritia ukari hana jini zema jini ya hatu nusumbiani urambie namna hiyo baadi ya mezi milioni kiwa amrinu ne shoba hashinu baadhi ngo juzisa wakaturongo gujorongo wa maudu gujua ele sheye ye daula maudu barnamaji hai mpia yode namna rakahanzari hensi banu mada ya handani rimoniseni na humbushuria biswara hazinjema wakati mwema Mwenyezi Mungu abenzi a 15h hiyo Comor Telecom rirudi rijarma madayabi ili watukufu anzani Son Excellence le Grand Notable Youssouf Asma kushumejwa kwa yawana Sule Mohamed tosana salam wa Big Telecom rumishi wa Big ngoni madhamana le Grand Notable si vous présentez banu kwezi kwa maheri tosana salam Marseille nam rirudi ridhibiti banu haudhibitifu haukweli ya usalama uka ni warumishi wa ele daho la Comor Telecom rangu ma technicien rangu mlona ye misomo ya haju na mtsanganyihe mumike le nouveau directeur Son Excellence mkebadima mjuse le shirika la hanyulino shamtikubali mdorendo hama magumsese haukangabo wandu boko uja wa kreye tabu harume mashirika wala katuta directeur fulani wala wamtabishe na mumike hizo ikawa ndizo rimambia woni watukufu personnel
mkao mjibiwe makatiano gamono son excellence mwana mswatu madame la présidente mwana Aisha Jalali kangu juro pari ya hea mingoni mwana anzwa pange Komori inu we ajwa anzwa rumenti inu wao garuhubu shira khairi na salama na amani personnel ya hatu wa Komori Telecom na muamini zinu rambao bazo ujira hamale da holinu mwono wakati mziro Shayhan son excellence ancien ministre son excellence ancien directeur wa Komori Telecom mamvazi zama hiyo na hayasa na uvulie bonti woima na nyanyi makana nyinya yao mumkubaliu ya rumishar maleda hollo ya lona etala na mumshangirie ho muo nenia ikarambe namnayo sawa woraonesa ye daula ukaya msimfanyile pression neke msimrende hamadele msimrende hamando hii pindo daula ya hatu ngarimbe yao soni manyi mnika dhamana direction ya rume Komori Telecom ya merite muamini nuka dobili ni hea obao nifanya omisio yae msimrede sawa nele pindo linu na muamini ukamnika dhamana daula ya hatu shaitike toala tiaoi balainu uje ngarime yao watukufu wanzani Haukashinu shinu shiyo Tropique FM inu dictionnaire la Tropique FM ili irdwe chez les zizia watukufu Kasimu Antique ngamu bushuro khairi na salame mala uliyo kangu jondo pari jema utajua emission inu hindi dezin rahamba maudu ye daula ngwaeleshe wao barnamaji nizo ya fikiri no mwendo ya henda haruma ledao yaje ya rajise ledao la Komori Telecom ili libaki dao la serikali ili linikiwa picha hasibabu hindi ngena izo yanikiwa je afanye ngena izo jokoja tsanganye shana zikenjema udovu ya bonsi mashirika benji ende zayo hasibabu denin juse denin rume regebasha inu ngari amini uzinu ukaya daula hatu mahala ya wasili banu ngari amini ubanu ukaya daula kamra donze angalie matson majau ngabo taabu zinjiza husu ho hayati wa hem Komori awenge henko zito emhuwa he daula mtukufu fakhamat rais Colonel Azal Asman henko zito ya SG Nuru El Fatih harumo takriban wanadamu 10 yamroidi ya pare haniane ze kalite mtukufu wa directeur wa Komori Telecom de apariane ze kalite na mumbe nafasi banyu ya rajise ze haziza hae na mummike sharafa shae rurudi ye personnel ya ile da holo mumhimilie mummike wakati ya yende ngenyao ibanje rongoa babo jo tafsiri yabo sawa nile shirika la Sonelec langamiziwa lizamba Sonelec hangamiziwa gasina mwa kamili ba riono avio ya coste aina jet privé cargo yabala moteri za nyumeni zarengwa ya mapesa ya ngo harumale shirika
la Sonelec daula la hatu labaliwa la skortewa ze motorizo komori wabasawa wafirika balangara njaru mamwenje rijari hunru ulamswalata Mwenyezi Mungu Ghafurur Rahim hakaupuwa wala ondikaudo ni kwaze mali ye directeur ya Sonelec mtukufu rimheshimu hazone sa wakati mwinji ewa komori ngwanzo mwenje ngwanzo hindi hakaza madele vanna 3 mois kama na kadele stage vanna jao yedaula msidorenga wandu mwarenda wafumatso hademisione hatolo au habilu aro hikarsuju wallahu alam tukufu judaidi egendahu ngoho jumbe ha raisi ngoho jumbe ha SG son excellence Nur El Fatihu wumrianikiwa shirka yarumishia mahamine yani kawa komori twama ya ukangujoni hamwenje yarudi ba investise wa mali ngarime yao kwezi emalaho matukufu yanu ya heze societe d'etat za hanyu ni warumrume wa daula izonga mjohu ziranti yabo mrohe yabo mwendezanyu izoti za hanyu tosa na salam na udovulia bonti no msidore daru mabindo ekomori tirendo ama mabindo no ezora unda lazi abangaye batula murshemeze wala drabin assalamu alaikum rionese ukaya namjue ukaya lazima yafanye hazi harume daula harume direction amande zina nikiwa ze suraya na nikiwa sikana do jabanu refanya mafele waka na batani ekanga sinate de la republique ya singa ni borlo ambu ngarijo hamba eza kweli hosonima daula wandojo kurangalia he adabu nani yanikoze dhamana zinu ya jukaya huniko dhamana humerite huniko dhamana tibisi daula ihudungu gehunikao ordre itotindizo wasoma lance edemission shatidoka yesidi horilio utirendwa kulimba tukufu siwanza paysage ya bande hii ngenyao Ahmada azida ngenyao nam wa alaikum salam kwa maheri kango jindo yo Marseille abo lazima tabihe lazima rikoze ekaya karja himara wanilia mashirika anu hoka yanu mashirika ya Komor si wana wa Komor remumwali remzuani remgazija bakawandu yabo bakama SG waroha bakawandu yabo bakama directeur waroha bakawandu yabo bakama waziri waroha ngabo wanji yao ngamjo uroha ngabo wanji yao na mzingare sécurité ya ma société d'etat mbulio wana wasoma mwanike abongaru fereshe yao le nouveau directeur son excellence wa Comor Telecom ngari fereshe yao mheshimiwa colonel Azal Athman e vision yaona rudiri mfereshe Nuru El Fatihu rudiri fereshe yemhuwa he daula tena haukale shirika liroha li privatizewa numsiba bwa Komori haukali chombe ya jao shaha kanti hafikiri hamba narire bismillah Mungu rangalie endo vi ujorito wa harumaze tabu labda ya parihani handa de ulio habaha yede ya minikiwa heze mvuza Mwenyezi Mungu ne tekniki ya hai haukaharwa doktora zinji alonizo daoniho shana mumbe nafasi
na mumbe nafasi atike gide atitarumlo haku warumishwa Comores Telecom yifuramlo ni armezi bazanyo liyo mundu mwana nyanyi ya mafanya haziba zima na nyanyi mkaribu nanyi ikao gamu mkubaliu hero ya hahe na mumshangirie shamsimdisize mahata msimdisize mahata na mummike esheo na mummike mumshangirie sa kweli yewe hamwekeze vaho le nouveau directeur son excellence wa Comores Telecom amini ukaya huruma uje utekeleze omsomo hao ne vision ya hao harume daula kutina bavu mahsus kutina mji mahsus kutina anti mahsus sha muhimu le shirika linu ulinike esura ulihezizie hama de mashirika ya France Telecom uyanike hetala kaundi yolonio gamu mushironi khairi na salama na amani na humwabiani ukaya tutalate wakati shatimambiani kwa usiku wa maudu rango usiku ya dhamana woya nikiwa ya dhamana jimla wa hele daho la Comores Telecom la Comores hafanya mezi mili ritundu rijua rimdungu ya rongowe hadungu ya rongowe kujo para e daula usiku wa maudu a 15h haruma le daho wilo ya tekeleze ze bahasha hau ze barnamaj mufid za uhusu mwendo mwema wa hele daho la he le shirika la Comores Telecom izo ikawa ndizo yeye ya rawa ne vision ya fikiriu na humombele ya biswara na huone saukaya wenji wakahanza direction yinu mguhamba tsinda o shamguhamba ndo yi heze mvuza mgu ne mhu wa he daula hauka haone sauka ngamtsaho ndo vi ujoli jusa zonizo yaona ne misomo ya hahe ngari abini ukaya ribirli ya zonsibia ranguye e personnel rangu ye dhamana woi dimombele ya dua ya tawe orgueil ya onese izo ya ruma rurudi rongoze daula wambe nafasi rurudi rambie daula uka na mdoni ka wa merite wafanye ziazaruma ze direction banyi wadunga muatabisha daula nyudungwa nyihudunga nyindo mko umenya mashirika ya serikali ndani heze pression neza kanjuse tiaola towaola waila lika ma salama gatona na wakati wa saya maudu gamjo zidungo hambawa za matangazo wa kati usa koturinika rendele mpango hatu kazabanu wakati wa sawa ila lika